Hello guys. Dunia hi the first THADOU Student Association HARANGAJAO Block 10 Sports Meet KIMAN na hi video la the chan akila in nga vet the chan nga ve sawitin anok na the chan na iga vet DIUVIN at masapenin ikihet sa NUVE. Hello guys. Good morning bon sawi. Tuzin ka PSA tournament. Donlo versus Bolsol PSA unit nin PN 2-3-3-1 tayo opening. Na goal score device 3 TSA Bolsol unit 1 nahin dahil kipan kilitan mahong ki goal chai ta win dahil pe pat kilo dahil to device wang hat la kilom ta hin langa line up spufu jo defender par pang hin mus abolo na Noten le ban nahin vet kit deu he duhin center ga la kit deu hin file 7 player bo hi engka lang acho ceremony ho opening ceremony ho ga la dik til amun ho isu thai thoma ga thoge jamin he chon kalaman pun to he ban cha hin vet deu ola na amu sin pe do tai device B team hon goal za sa kapan hin ke he defender pun goal kita mahon ke hello la goal thum ni tale kilo hoye 4-1 hitan tu chun lote ban na dang hoyong kap thai chan kin kap ding hin chan chun kha be ga ngau te na guys lại cái họ kem là in APU in khai bar chị lại tại hết xem mày kipan chị nín bố solo goal ni hin goal colony goal nga tan tai ki chep chi jingin mai tama kiat khalo mai nop ho goal sai ni par pa ho par Madonna lower ball sola ke na UVIN ma goal khat thun te to score za chu hile 5-2 lawan dukan khat min ne cha kapiteng dukan ha lawan go colony ho min TSA lapiyong kisak kinin goal lan thun ta bro thun lơ lại nè oi le last man lang ho canteen lang in field lang ho banner hom kita kinin 3,300 free tea colony youth club zit ya hot mo mo la kibil le ma goli thun pa ma base keeper mo de tu
la kipan kitan memorial team hi juga hai lang amin manga do ngel ol kilo bang na layo win ka do hi DYC team win abekin bes dia soyong musung tan lang canteen KINGAILUT versus Seven Sister in pe in UVIN penalty pe. Nifla ading yung kham² kitsain pasang se kitsaitan zinte second round umki ding hin YouTuber cigo hello guys jinga hikitan dahi quarter final kape DIUVIN DYCB team tomong on ho langa tai lele mo on ho hin yellow ho hi device ho UVIN wedding kahan kayong simi kakayawin tuahi KINGAILUT versus TSA unit ni ngon TSA khana no min half time hi atai hello lại na hoy delta tuahi mente bẹo sụt bẹ tàu mau TSA ho UVIN KINGAILUT versus TSA mong on unit in pe in kibang vin penalty pe điều he tu safe gak nuji TSA hot tie
Thai nè lu sa Thai nè lu ham ho chun ngọc ta final kipan ditan keho ngọc ta win semi final la tua final pe DIUVIN Kim Niang Memorial Team versus Mongon TSA unit lim ga tua hi opponent ho to ke photo session sil hadi hi tua he lam kai ho guess ho to lim kila na ane jo he final kit sai tan Mongon TSA unit second bộ trắng dâu đều đàn he đang ho he memorial team ho he first Kapin nung siya igala tunya agon kan di ga tu tung ji kan di pen mo pati ban nang lang apa ni tuhin loading ceremony ga ki DIUVIN ke sang ba program ho apa ni ga ga ta u thim pha na hin dei bangin tikap thei tapun video ho jong chile price ki hop na ho jong hin dei banga tikap thei tapun anuk na lang panga na ve tin ave zo sen like subscribe ho bol hai pote